Бәрі қарталықта бір яшілікті гірләшіп яшегәлі, жырламай төзі боламы көңілінің шұндей мәлі. Сәлем, дуслар! Сіздің білән эфирда яшілік тауышы тапшыруы, һәм мен оның алып барушысы Мөнир Рахмаев. Һәм бүгін біз қартлық турында сөйлесеміз. Қызғанышқа қаршы, біз бұл дүнияға ғұмырлікке келмеген. Бірер қайшан біз де қартайшамыз. Һәм мұның хақта ойланмай болмай. Шуңа күрә бүгінгі тапшыруда біз хит парадының резидентлары нинди қартлық телиләр икәне турында сөйләшәчәкбез. Киттек! Менә инде тагын бір резидентыбыз белән саубуллашырга вакыт җитте. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле бүген яшьлек тавышы хит парадыннан Раилә төшеп кала. Алдагы тапшыруларда сезнең яраткан башкарчыгыз тапшырудан төшеп калмасын дип теләсәгез, аның өчен тавыш юлларга онытмагыз. Әлеге Раиләнең җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап булды. Яшьлек тавышы хит парадында яңа резидент. Бергәләп каршы алабыз һәм аның җыры күңелгә хуш килсә, тавыш юлларга онытмагыз. Шаяртмагыз бары тик аны сөйем, кыстамагыз шаяртмагыз бары тик аны сөйем.
Көтмесіз туып бәті кигеннен генә мулла болып кетемесіз. Бу тормышта беркемдә мәңгелеккә килмәгән, ди Айнур Халиев. Һәр кеше үз картлыгы тигез гомерлектә онык-оныкчыклар сөеп, тыныч тормышта яшәргә тели. Айнур Халиев та нәкъ шулай уйлый. Ул бу тормышта үз гаиләсенә аксакал булып, хөрмәткә лаеклы картлык кичерергә тели. Айнурның «Хыял кызы» дигән җырына тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 048 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Seni сөйем, күз алдымда тора сүрәтең. Янарыңа барып кочар идем, әгәр җитсә шуңа кодрәтем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Һәрбер көнне шулай көтәм сине, очрарсың дип бар юлымда. Сагындым шул сихри күзләреңне, онтыйга әле әйдә барында. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Очрашмабыз бәлки бер кайчанда, күрешмәбез уртак юлларда. Тик сине онытмам хыял кызы, югалсаң да әллә кайларда. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Очрашырбыз дип өметләнеп яшим, синең белән айлы кичләрдә. Тик син китмә зинһар хыял кызы, яши алмам синсез хисләрдә. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Көтмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем бит сине сөясем. Яратам шул сине хыял кызы, килә сине шундый күрәсем. Мортазиннар гаиләсе барысы кебек бәхетле картлык турында хыялланалар. Алар өчен бәхетле картлык бала аныкларының бәхетләрен, җиңүләрен күреп, бергә тату яшәүдә. Гаиләнең башлыгы Фидарисның хыялы. Диңгез ярындагы зур бакчалы, зур өйдә яшәү. Аның тормыш иптәше Розалия бу хыялны уртаклаша.
Мұртазинар ғайласы үшін тауыш берерге тілесәгіз, 1320 номерына тауыш 047 коды білән SMS хабар жібәріңіз. Yaşın болып қабындың балқыттың нұрларыңына Икәү бергә атлый гайда тирәле кулларыңына Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Назлы сөю утларында яны кайда барлашып Сақландырып бар жиһанны, бар дөньяны шауылатып Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгін Ал хисләрнең алысын Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгін Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Бақшамдағы шәшәгім сен мәңгі сөнмәс нұрыңа сен Гомер юлын узган шақта Ходай берген ярым син Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Наз тулы күзіңе қарайым да Дыям көңілің жылысын Ташқынлы мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын 8-нче урынны яулаған резидент белән танышып үттек инде. Киләсе мизгелдә без сезнең тавыш бирү нәтиҗәләрендә 7-нче урынны яулаган резидент белән танышырбыз. Игътибар экраннарга. Моңсу көзләр килеп җитте инде, соп чәчәкләр эшеп шинделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, алар миңа өмет бирделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, алар миңа өмет бирделәр. Зафран
sırlı şeşek matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bitteşek Zafran indi matırmın söküzde dizleri Sina gözün qarimanda karala koygularım Kilemelli zafran yollarına Olar değişmeyini onlarga Uzaklamay salkın kışlar gelir Ümitlerini gömüp korlarga Uzaklamay salkın kışlar gelir Ümitlerini gömüp korlarga Zafran sırlı şeşek matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bütteşek Zafran indi matırmın söküzde dizleri Sina gözün parimanda karala koygularım Ümitlerim kar astında kalsa Ölürlerimi soğukta olar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zafranlerim ölmey kalırlar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zafranlerim ölmey kalırlar Zafran sırlı şeşek matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bütteşek Zafran indi matırmın söküzde dizleri Sina gözün parimanda karala koygularım Sina gözün parimanda karala koygularım Zafran indi matırmın söküzde dizleri Sina gözün parimanda karala koygularım Zafran matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bitteşek Zafran indi matırmın söküzde dizleri Sina gözün parimanda karala koygularım Sina gözün parimanda karala koygularım Tarala köngüllerim Zafranim matır şeşek Әлбәттә без кайчандыр картаячакбыз. Яшьлек бит бармак аша үткән су сыман тотып булмый, диде киләсе резидентыбыз Марсель Зайдуллин. Аңа бәхетле картлык өчен сөйгән яры белән соңгы минутка кадәр бергә яшьлекнең кызыклы һәм саф минутларын искә төшереп утыру кирәк. Марсель өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 044 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. İşlep gittin, sinminle sağış idi Günlerimle şov şeşekke Kumer idik mehabbetinin günlerin Hey, çimsiz öteydi Hey, benim tarmışım Sağınam seni, yoksun ama Şabakayım canım yanaşım Canım yanaşım Senin yürek parası Tatlı şeker şirbetin Özlebi tuzagım sensiz Duymum sihri lezzetin Hey, sensiz öteydi Benim tarmışım Sağınam seni Yoksun aman Şabakayım canım yanaşım Canım yanaşım
lazım Kaynar suyu şelkemen İlk söndürdün suyu şemen Mehabbet mizgillerin Hey Çimsiz öteyinde Hey Minem tarmaşım Sağınam sine Yoksun aman Canı kayım canım canaşım Canım canaşım Hey Çimsiz öteyinde Hey Minem tarmaşım Sağınam sine Yoksun aman Canı kayım canım canaşım Canım canaşım Yüreğimde bitsinsiz Bilem oldu alt duman Sensiz yaşav bin kavur Antolmuysan haman Kavuştursun idi bizni yazmaşın Mana dostlar, topşurubuzning o'rtasına kelib jetdik. 5-chi o'rinni yovlagan Rezident bilan yaqinroq tanishirish uchun e'tiborimizni ekranlarga yo'naldik. Her yıl sayın kile doğan günler Yıllar ardından yıllar öteler Doğan günler şitkeş bizde şulay Koygırabız gümür ötkenige Yaşa bugün yazgı gülü gibi Sağınabız ötken her bir yana İn kadirli yaşlılık yılların İzlep tabıp bulmaz öteğimi Atlanmaz ötken yolların Ömür uzadıyıp ökenmesin Ötken ömür akan su kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül gibi Gilsin elli dağın doğan günler Ümitlenip yaşayık her yılda Bəxtləri kilsin gitsin sağış İzgiliklər qalsın көңілде Yaşa bugün yazığı gülkübük Sağınmasın ötken yaşlığını
yazığı gölgebe Dostlar, isingizga tashirəm. Yoshlik tovushi hit paradında bari tek siz hal etasiz. Rezidentlarning hit paradındagi turmushi bari tek sizdan gina tura. O'zg'on ataning premyerasi sizning ko'nglingizga xush kelsa, ham u hit paradimizning lideri bo'lsin deb tilasangiz, 1320 nomerina tovush 051 kodi bilan SMS xabar yo'llaysiz. Yarısıgan yürekni tilirdi Şatlıktan yılıysan giderdi Söyleme mehabet turanda Şatlıktan yılıysan giderdi Söyleme mehabet turanda Silemesin minga hıyanet turanda Hafli yüreğini gizledi Dene göğen yıldızlar gizse bit Söyleme hıyanet turanda Dene göğen yıldızlar gizse bit Söyleme hıyanet turanda Silemesin minga süyüne turanda Bulayda yürek yaşı tibebi Şatlıktan yılısam kilebit Söyleme süyüne turanda Şatlıktan yılısam kilebit Söyleme süyüne turanda Söyleme süyüne turanda Söyleme sen minga Söyleme Venera һәм Регина Ахмеровалар картлык турында уйлангач, олы яшькә җиткәч чакта яннарында тормыш иптәшләре, балалары һәм оныклары булсын дип теләделәр. Аннан башка кызлар үзләренең йортларында мал үстереп яшәргә телиләр. Кызларның барлык теләкләре чынга ашсын дигән теләк белән 1320 номерына тавыш 046 кодын язып SMS җибәрергә онытмагыз. Лидерлар баскычының 3нче урындагы резидентны сәламлыйбыз. Аларның җырына бронза медален тапшырабыз.
Uşaq xatirələri Nədey bilən beylənigən Mənə bugün şular barısı Mağlı jırğa eylənigən Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Sen bulmasan da neneyim Мәңгіге сен yürekte Туғаны һәм туған негіз Сағындыра бекетті Дәрізден қарап тұрғанымы Кешерге де кіресің Біздің сені юқсынғанды Әлі бекен білесің Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinədəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinədəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Sen üretken dağlarını Biz көңілде ертебіз Сенің кеңешlerini татып Ғұмыр юлын өтеміз Тыныш йықла нәнәйібіз Сен ерекнің түрінде Ең яқты бір йолдыз болып Сен көңілінің көгінде Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinədəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mağ bulub, bir jır bulub Sinədəyim көңілде Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Бірге bulğan matur şoqni Isке olabız bugünde Келесі резидентіміз Гүзәл Махмутова қартлығын өзінің тұрмыш иптәшінен башқа қоза алмай. Ең мөһиме балалар һәм оныклар безне онытмасын, ди Гүзәл. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, 045 коды белән SMS хәбәр язып җибәрегез. Беренче урынга менеп җитәргә күп калмыйча, икенче урынны яулаган җыр. Көмеш медаль иясен каршы алабыз. Birgen gazizeniyin sabır dolu senin көңелin ni kaderli yaxşılık qılsam işlesem de güle bitir almam sina ömürge rahmet emin
tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yoxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Kütme bir şu hasretler küregen Senin en aziz başkayın Bugün giden alıp sana söz biremin Min şadlık bilen tulur günlerin Rahmeteni sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yoxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Yüreğimde bulğan suyulerin Zor hürmetim sana haniyen Yaktı kıyar sünnesim ayak seni bezinin için Uzun bulsun hani ömürün Rahmetenin sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yoxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Rahmetenin sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yoxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta İrettin bizini gadillikke yoxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Sığılmadın seni kaygı sağışta Миләүшә Хуҗина картая калса, туганнары өчен авыр йөк буласы килми. Аннан башка ул ялгыз картлыктан курка. Үзем өчен берәр нинди һөнәр табып, картлыгыма ям үстәргә тырышачакмын, дип уртаклашты Миләүшә. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 043 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Абсолют лидер барлык җырларны артта калдырган атнаның чын җиңүчесе. Алтын медаль иясен чын күңелдән котлыйбыз. Әфәрин диясе генә кала инде. Син бик типкән йөрәгемне, 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 Син бик
Шулай итеп тапшырыбыз ахырына җитте. Бу минутта Мирмөнир Рахмаев сезнең белән саубуллашам. Ул яшькә җиткәч, үкенерлек булмасын дип, һәр көннең кадерен белеп яшәгез. Һәм яшьлек тавышы кит параның резидентлары өчен тавыш бирергә онытмагыз. Яме. Пока. Саулыгыз. Әмин әле яшь, утысылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Һич тә бер чылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт. Дуслар булганда. Олып баручыларның қызыклы образы үшін Supercostume.ru кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226-40-90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.